Mačak u čizmama. Prije mnogo godina živio je stari mlinar koji je imao 3 sina. Jednoga dana mlinar se razboli pa reče sinovima: već sam jako star i bliži mi se kraj. Imam svega 3 stvari koje vam mogu predati. Prvom sinu mlinar ostavi mlin, drugom dade magarca, a trećem velikoga sivog mačka. Prvi i drugi sin bili su zadovoljni, no treći nije znao što bi sa svojim mačkom. Mačak reče trećem sinu da mu nabavi šešir, lovačku torbu, ogrtač i čizme, pa će ga on učiniti sretnim i bogatim. Treći sin uzme svoju skromnu ušteđevinu i posluša mačka. Tako obučen i u čizmama, mačak ode u lov i uhvati 3 jarebice. Strpa ih u torbu i krene u kraljev dvor. Prilazeći kraljevu prijestolju, mačak se duboko nakloni i reče: moj gospodar, grof Karabas, šalje vam odabrane primjerke ptica jarebica iz njegovog bogatog lovišta. Kralj se obradova neočekivanu poklonu te naredi slugama da napune mačkovu torbu s onoliko zlatnika koliko može ponijeti. Mačak torbu stavi na rame, vrati se kući i pokaza zlatnike trećem sinu. Njemu samo što nisu oči iskočile kad je vidio svu silu zlatnika. Sutradan mačak odnese kralju 3 dobro ugojena zeca. Mačak je sve češće donosio darove kralju. Jednoga dana mačak sazna da kralj sa svojom kćeri ide u šetnju kočijom. Mačak se zamisli i brzo kaže svom gospodaru da skoči u jezero i glumi kako se utapa. Kad je kočija prolazila pokraj jezera, mačak iz svega glasa poče vikati: u pomoć! U pomoć! Udavi se grof Karabas! Kralj brzo pošalje svoje sluge u pomoć. Mačak slaže kako su lopovi grofu i odjeću oteli, pa kralj naredi da donesu iz dvora skupocjeno ruho.
Kralj pozove trećega sina u kočiju da se zajedno provezu. Mačak je trčao ispred kočije kako bi ostvario do kraja svoj naum. Viknuo je koscima da kad kralj prođe pokraj livade, kažu da je to livada grofa Karabasa. To je rekao i žetovcima prolazeći pokraj velikoga žitnog polja. Kralj je bio zadovoljan svime što je vidio. Mačak je brzo trčao prema jednom velikom dvorcu da dovrši posao. Dvorac je pripadao čarobnjaku. Kada je došao pred čarobnjaka, mačak ga slatkorječivo upita može li se pretvoriti u različite životinje. Čarobnjak mu odgovori da može. Mačak, glumeći nevjericu, tada reče čarobnjaku da se pretvori u miša. Čarobnjak se pretvori u miša. Mačak ga potom brzo zgrabi i pojede. Uskoro stigne kraljeva kočija. Kočija zastane pred dvorcem i prije no što kralj dospije upitati trećega sina čiji je ovo divni dvorac, mačak u čizmama pohita te, otvarajući vrata kočije i klanjajući se, kaže: Dobrodošli u dom moga gospodara, grofa Karabasa. Pozove kralja i kraljevnu na zakusku, a kralj, zadovoljan svime što je vidio, nije mogao odoljeti, već trećem sinu ponudi ruku svoje kćeri i pola kraljevstva. Treći sin to jedva dočeka. Istoga dana objavljeno je vjenčanje. Poslije kraljeve smrti, treći sin naslijedi čitavo kraljevstvo, a mačak u čizmama postane njegov prvi savjetnik.